Ka Seng Samla Mauranglang Laikentot Ka Mauranglang Laikentot Sports Club but ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Mauranglang Zone hene kesngi kalayo ban pediang burom yo Samla Jimison Marwen unong yakun kti balayo ban khor ya jingjap ha ka Lempung Asian Arm Wrestling Cup kabapra bat ka Asian Para Arm Wrestling Cup arjar arpsau kabahan riu kabalalong ha Orika Hotel Hanongba Mumbai u Samla Jimison Marwen uba khat pras nem karta uba dei nagsnong Mauranglang nong Mauleng Southwest Kasil District ulalek banikun ya ke junior boys nyopo kilo bat ulayo ru banra ya tak maksiar ha kakti kadiang bat kumjuru katak marupa ha kejinge kun kti ha kakti kamon kajingjob jong une Samla ka ai mesim shu ya ki para Samla jong kadong kathany bat khamtam ka ai mensim ya kirang donsap hakiliang baper bakin mi banikun bat banwanra ya kanam bat kuburam ya kathany hi baro away teni ko ngasyo banai mu e ublei khamtam u bala perla yo ba Jimmy son Marwen ban yo ban kur ya kejungjop akan ka Asian Arm Wrestling jong li snam ka bala long hapo Mumbai te nakaliam jong ni kum ka sport club Mauranglang Lai Ketot rekat bat ka sinong Mauranglang Lai Ketot hi Paraguay ni dap da ka jingsil sarong nomor ba we u kun Samla jong ka sinong ka jong ni ulawan ra ya katakan nam bat ka burom na ka benta ka sinong Tini dah siap sarang bat ni ai kublai kamtam ye ba Jimmy Samla Jimmy Son Marwen ibala wanra sisa ya katakan nam bat kaburam na kabenta kasinong katau bat rengkat bat ka dong kathan jongi ka Southwest Kasihel District te nyem hagari ka por nyem dan ye ban ai phi ring isu kitbok kitweng phi ba pinang ya lekai kamha ya ki haki wepat ki jingele kai ki badang sa jong pi but ya ka benta ya ka ngin sale na ka benta ban penko buram yi ngin sale kamba hadin dangi lapoi ha po sinong andre hang kani ka por ka dei tangka jingpriang sok bhai yi hang ni ha lat dispensary te ngamda kren bun nomor kidon ki wepat kinong kren na seng hitu marang langsun ru ngidap dap dokumen hak ni kapur ka pamenta ba sesisin ini Samla napo kadong katsan kujungi ilawan ra kanam kaburom na kabenta kani kadong katsan kujungi baro kawe ha kaba le simenta ya bun ba kijinge simenta watlah kadai hapo jong ka mi klayaru ilawan ra kanam kaburom la kadai jong ke distrik guru lawan ra kanam kaburom mi kichinong ketau kat mentale ulawan ra kaburom khamtam wadia kari India ru dekat nu ngidap da ka jiksnyuk men ka bakraw ha ka bangin la shu ban ong ba leng don ki Samla ki badon kasap ha ki lain sport khamtam akan ni ka Arm Wrestling ba wan ra sisa ya kata ka khubor ka babha na ka bentah kadong kathan ki jungi te ngim don ngiru ban kren ban siu kaliang ya ka jingwan ra nam wan ra burom chukhi Samla jumi hapo kadong kathan ki jungi henrei tang ka jing kitbok kriang na ka bentah ki jungphi banang ni syakmat nang tresitom ba pinlong ubre ubas nyurit ba phile kanu kakam rengkat ka jingara plan jung ubre dikrat ngikirmen scam ba untang hakane ka Asian Arm Wrestling ba tinjo pandrai ngikirmen scam nang ni syakmat punya simbenta saya kiwe ketermen watlah filong jok kapot hai bro kawe tinggi scam ba nang ni khmat lengba ka jinglam lenti jong ublai lengba ka jing tresitom ka jong phi pin sayo ban ya simbenta hai kiwe bat pinwan ra susu ya kanam kuburon ti filong sisa unong lam lenti na kabenta kini kiwe ki para Samla ki heb ki barit senang lebha senang ai mesim lem ma piru na kabenta ki khna ki para Samla khang ma kiru kin bot ya kin sa wa ka jompi bat kin laj na kinu chat bi ni kinu jingdi ba tentok ya ke te kublai sibun ya pi ngison layo ya ke jingjop ke kapur bamta ni karpatlang yang ibaro ba hakawe kesu ngi onglang ngan ongahoi ngan ong baro kiu klam ka jingle ran nang ba ngin ra susu ya kane ka jingsil sarong jungi hakapti baro kawai hoi hoi
Kublai Shibur. Dia kena kapuat mementah kembali lakukan lampang dari Semarang Mbak yang kesenong ngangai yang hangin mementah nakadong jungi kade kadong namaulan bahapa pok morang lang lek coy ini wana kena kapuat kena kejakak mementah ya kebangin pediang burom ya uni sama Jimison marwen pok kadong jungi para sama jungi balawan ra ikan nam ber keburom pok kadong jungi ada jungjok jungu ya kena ka Asian Wrestling kategori 65-70 kg. But layo ban kuru ka 6 job bawa gold medal ka yang keti kadiang bat ka silver medal pada ka yang keti kamon kini snow ya ka ban kickbox yang iu bunang saj ang kan berkamtam unang kiu caprang ka kadiang baro kiliang berkamtam ya ka muslim ini hangne ka por mentangi kum kadatang ka banta ya ka ban pediang sebahaya un rekam dade kadak ndaya pembal ong samlamne bang kejak ya ka ban penku borom ingin salai pada hasnong tang kundak nit kuda syukur. Tengjing ada jing Semarweng ada nasional Moronglang ngala Persnem. Teng ngalai cimta ka amsling ke balong ha Mumbai ngalai kai kategori ke ba nyoko kilo. Tenga kadiang ngayo ba benikong kamun pat ngayo ba ar. Kajing kai ke bang kai ke dei keng Asian Muslim Cup na neng nang ne na Meghalaya ndai ngut beli simta di yo medal baro singan ta ki sama tung sini bakin memegang nilai kampung sedang ben na diberi lah kalong kan sana ka jingkai lah kalong amslimnya morba ngaruh aku pas sedang ni kono pering sedang na college sedang tu pat ngasa poi tu distrik Miklagium stir ngalakai nasional nga ayo second Isian tung sejit ngayo silver ka kamun bat gold ka kadiang.